amani na ukweli na heni mbaba hano walo mkomori wanzo mabadiliko. Sirengesha bahasha he wakati hano ya usiku mtukufu wa Jumaunu ijiharuma mahadisi yokaya ari hadisi reshelezane rienshi mbavi dunia heli rambo rienshi rambiwa weulo masikini wanzo wende daraja ukause le uziro wa maisha ikaonga wenuo yoke jabidi ulale yonge bidio ukehonziani ruku zohenda harma daraja ujiwasilisha utahe hazi ufanye ili ubadili mbavi maisha majiro ulionao. Salam amumsalimuni tiono bwana SJ Mohamed Saidi tiono vanu ti usalimu fundi Pahardin Saidi nyonti pia timono ni vanu mnireaze salamu Mwenyezi Mungu jumnikani ungwana inshallah. We mwanadamu ikao salamu Yusuf ngoji hisi yokaya mwanzo ende daraja utsilale bonze mwanadamu yeufanya heni heli zofanya hata yajimiliki nyumba yajimiliki daho yajimiliki hainisho jimiliki nobora yake nambabano bogamia mwanadamu ikao hujihansi harma daraja yokaya wemru wanaonambi izo mru wananizo baishwa ujihunru yokaya ngawe harima umbaba hano ka uparele shahada wala husangawe harima omuwasakara ngotsunwa ya roho mruji wasulisha daraja yokaya heni heli ujuka ngawe heni heli ujuka ngawe shauparele shahada zabaru parole shahada utirende njema duniani hufanya heni zofanya duniani huende hufu kafiri valango parole shahada le kaululaho la mwiso weshele Mungu uparele shahada ujojo faisilamu wende mbevoni shaye mbevo hiyo kuna ujo wende mbevoni rawe jaka hufu ifo ufe nge uone mbevo we ujo ukakaburini huone siwa dalilu yokaya vanu mbevo tayinu hokale vushe talinu ngonunkiwa emavushe mbevoni we ujo ukakaburini hurudi hudona za alama yokavanu ngweno mbevoni jaboka we ujo ukana moyo huone siwa udone siwa ze milamu ze one siwa kawe mrole ola mrambevoni haula mwendo ya lonu ebenge emanyasi bol de zile harambia ka tsangange utsangiwa woti mtsango kango tsango wende wafanye wapihe pao au pihe karamu au wende dahoni uke mru mzima uvedagila omtsango ambao tsangange utsangiwa emaisha mshinzi ya badili ya uyo badili hokaya mwanadamu maana hunu wonao wanadamu wenji wajihisiona ubasa ufu dabukaya wonti pia ngariju hao zeruku ngazendao haila daraja kangar sakrifeo zeruku no borari hunde mnyeshi heni mzima dasi ya jihisi yokange na mnyeshi taula tsangange utsangiwa kututsangiwa mtsango wende wafanya nrongo itoka uyonti shao mtsango tsangiwao harno hayati waho dukaya ufanya nrongo zokaya lewe dani haho ya uone kawe mwanadamu mungwana tsanga mtsango wa ungwana yokaheni mwanadamu aduambe mda hukamzane mwanaola wala huso tsanga mtsango haho shaka hutsanga mtsango yokaya udolaniwa abo yaonde mavuna hula mtsango wakaya hukawende lambio hutsanga mtsango yokaya ujihisi udo vumbulo ka ola mwanadamu apeu abo mtsango hundwe mavuna hayo ebenge narike mongoni no wanadamu yokaya watsange mtsango wajosufu lo haundo harmu hayatiunu ritsange mtsango ujuri badili ya maisha masongefu
madhalilifu yaliyo harmwe komoria hatu ritsange mtsango rijo uroha harimo wa mivu uliyo harmwe komoria hatu ritsange mtsango rijo henda daraja ukaya eraiya yastahilwa ukawondo mtsango rabidiri utsange rijojo utsangiwa no la dhama na ujo kabala ya eleo kange bidio nsahilisha eraiya ibahanza yatsangiwa ba ilenge Tanzania wasuli harma daraja dai ni daraja ukaya ngari hezio jimbo la Emerjos le joselio leo siwa hata daraja talile liheyaho mainguni lirenge maingu ebile kutuyona ngotona nje wila ngotona ilandele josi leo siwa harma mabaya hatu landele josi la hezenrale ika ngarjo kangali ngazitilo miro lejo silali ye uhapia lihe yaho wingo nilibaki vala sangange utsangiwa wende daraja ukaya utowe marambu yala ujojo waliwa mwezi vala uhunishie utipuhe mvubwe harma daraja ndini hulo badala wabidi hutomwenje shango ujo unishiwa lalaka ujo unishiwa mwenje wa Mungu ngojo hunishia Abora wasuli daraja ukaya kartushinda ratini wa mwenje warunishia wariwalie komori Mwenyezi Mungu harini katuru talila ritiko jumose kwa lejosi lenda leba maingu hata ula mwezi wa Mungu ke kori wali ala kulihali hata zila nyora zijoutia nuru uhisi wakati le gorili jourema utodoka namba ulangivu ka utodo angalia kala alaka balanga bon nuru tsaila ijoenda mwendo iriwalie banga ngabo nyora tsaila riwasulisha daraja kale gorilo lisekulu ale josilo lende libaibu wanansi namnaje ngar sekula wa harmajosi la Emerjos yenda daraja yokaya sonti pia ngarirambuwa ukaya mongoni salama mabdere mongoni mufisidifu wareme manansi dukaya nguhandwa katushinda yare malanzi na katu oze ambangu kozo leo ngasi 2023 ngarida bao na udabata ula ukaus kwa jana riono wanadamu wabalia za telefoni wahenda hula hamze maarufu warone sampado zahe ya rangunda bonsi hata zijoka ukakaribu lokoma lebingu zempado zilazi wasuli daraja yokale josililanga litilo wanansi wadabu harma wendi ngari wasuli yoka wakati yoka wenji ngwendo wedaba wandu harma daraja ya falsafa ya uchwai yoka wakensa weda hari ngwarenga wanadamu walo mafeblos esprit wajewa onese yoka yabanu mwashi wajumba talila wadiwaza kaya le jumba la lione hao kaya ngilo wa mze marufu le jumba lala bidili dungane na mwenje lo shinda la limate kala jumba joka dobela wawade wabidi wabali wando wendeni asasweri wabidi wabali na harma haina daraja zokaya le majumba ya dzihiro ya shinde ya kingiwa kana ujo ya kingiwa watina mwenje watina maji izo mananti hawasulishiwa daraja yoka ya habaibula yankili mananti ya spria haibaki harma emba fikira ntintila yoka ya leo ngamjoka jani amini yoka ya wala wari tole ya wade waka harma komori harma falsafa ya dzihiro ukanga bajonde halopita litsaila wize mpadozimi ngazjohima shay endreda ya dzihiro ya lopita ya dzihiro endreda ngionendi womwenje ya omaji okaze nozila hatezi chanda rilazi wao izonge bidio zijuhe haindini hamwenje zilaziwa hamwenje zifanyiliwa haini nroze fanya uomwenje ndo wabidi zifanya zanongo hizo ija daraja zanongo hizo pia ngazanzao zibirena majina mwenje omji wa unroni kapitali bahi nge sufre ya harma wakati uziro timaji timwenje kabati mbawala ya ndongo hamandi izo ikingi yao harima kapitali hatu kwa jo hambaye masiwa yonti pia
au ne mijionti pia. Leo ngwishi wanadamu waja wabaibu wandu watra wandu harumale sanje ngwa handao hama ngwa hadao masabu akanga kwa kiro warendwa masabu asingapo siwa njume kositi masabu si wanadamu ikao ngaranzao ritangiwa na ngaritangao ho utanga ndo ushemeza hajikuyu ndo mhabili wa kinansi rambe no kazi tukiri karna ujo wakati zitukiri rambe ngazikirio wakati zitukiri sito jwa magazikirio wakati ritona mba alama yokangazikirio sito jodoamba kazi tukiri harma daraja ukaya wabuhe wandu wajoja ufanye zikiri rambe ngazikirio wondo mtango buldezil ya rambiazo vanu yamba tanga nge utangiwa umtango wa hatu ujibaze harma ze falsafa hizo ebenge ni mrengeo zempado za hansi wa wamze maarufu warenda okaya heni hali sitindo wanadamu okaya ngasi karijaro harma embahe oho warizaya riro hariono l'hôpitali ya daula yokaje l'hôpitali ya privé yokaje ngarijua okaya warema okoti okaya bala zempado zilabo za heata za wasuli daraja bala ujumansa leko mna vanu desambro ngejuta milwa na mrenzi wa uchwai wa uchwai amini mguna mnike khair inshallah hason tipia ya rabbi na mrenzi wa uchwai baba nusio mtango hatunda unu vanu kamjarenga wandu wanazijomba mwabazao basinga si Ulaya shasinga rionao zenjema zilio harmawe Ulaya rajo hanza zijezikaye harmawe komori hatu harma daraja ukaya harikenje manruvu karna ujarje rikubali ukaya zempado zila rijwa ukaya ekomori ngesufreo harma daraja ukaya tabu ya maji ngesufreo harma daraja ukaya tabu ya mwenje harma daraja ukaya kamna ujamjemu imi sempado rijwa ukaya zempado hizo yo hata 2025 2026 l'hôpitali yo mwamba umhaza mpado hizo ekaye komorinda yinu yo kaite ya mezuri yo kaije itamilwa mfanyaze mpado hizo ili mhadaye okangarjoka wo hadazi mwakahuja mhadaye wanadamu walo mafaibles esprit ike yabo hizo nozo kaya ngwajurenga ike bulazi warenge wadorumile wanansi ike bulazi warenge wadorumile wakomori harma daraja yokaya mwanadamu yatikena wakati wafikiri daraja namnaje rabidi rikejumo huraziza ze nyuengo za hatu zifekole zihure nazi kole za watwania kole za mahabayanti kole za hwanza zema ngamjomdabe wandu walo mafeblo za springa ngartodo zamba hemba vizampado zilo yabo mjemzikaze yabo mke yabo mdwambe wakomori yokaya tasi mundi wa l'hôpitali ya universitaire sayinu harma daraja yokaya handani harma komori mjoka ujamwashwa ya majumba yao msidiwaze yokaya vale majumba yala emkolo tomuhansi yani ze building hizo yabo wazihansi yabo rangudo makati ula hatabaha Aisha amruni paramba vya mprive mwanzani wangu wakati njo timizi vanu fahimu muni paramba mina nyorazaho kare hadisi mbavu inshallah vala mkolo hoye hansi majumba yao yabo rangu bala kaejenjezwa namba urongozi tena badala ya heze haziri zifanya uharmwe miji hatu ze diaspora rejare wahazelo zele koli re wahazeno izo pia rezifanya leo riwasulishiwa daraja ukasumani weanzo ya amie ya hisio kabanunga si ozane 70 vanunga si 2023 kabati wakati yokaya heni shababi ulo kosia shababi ulo bien neveye yokaya yankilia nganzawe mabadiliho kana ujwa ya je baki harmo uchwai wao basumani uhisi yokaya abo zempado wazimisa yabo rijoka kabati espoir ya maudi yokabo joka paroka mwenje uke yabo ushinde ukingie kende l'hôpital ya wabo mzee maarufu kabati maji yokaya ya shinde ya kingie l'hôpital ya wabo mzee maarufu mdu ya joka uja ya kubali ya doni kwa uchwai ya wanadamu wachwai wanzo wachwai wakomori warengale toifa walichwai hiyo ukengarjoka ukubali richwai ilwa
ni wandu hamadanya ala kulli hali dukaya ni jaman reshelezane mbavi yoka ekomori yongiona nadamu wayonelao hule ekomori yongiona nadamu wayanzizao njema ekomori yongiona nadamu wajohanze ekomori itoka njema nruvu Mwenyezi Mungu mononi nyimloju motsinde magama yoka ekomori itoka mbinruvu ngarjo wasuli daraja yoka ya zempishi ngazi jovima dempishi ya mru wanzombi nempishi ya mru wanzo njema ngarjo wasuli harma wakati huo yamba yaumul hasrati wan nadama wakati huo amini kautsihule wakati huo uriholo nando wakati yokarjo urambulana heni mwanadamu zempishi ngajo kambili harma ekomori Nezempishi za heni mwanadamu ya nzizawe ekomori yonjema. Nempishi ya heni mwanadamu ya nzizawe ekomori yombi. Ngarizbimao zempishi. Eturuhani otojo weshe ya honi mahala heni mwanadamu ya johanza njema. Njema harumandongo endrini. De uka ekomori yo eni joja yavo ya sahilishe mwananti. Kamtsona yokayani wanadamu msekwa ule josi uwe hao winguni. Mwamba ukayapanu ekomori inu. Ngarendao harima daraja ya emergency yo harima mdama hamili Mohamed Taki Abdul Karim hafikiri yokaya nguono revu yokaya komori kerehemani wehu yamba kizmanga Mohamed Taki Abdul Karim hayamba kizungu hayamba kikomori erehemani yakahivumbua yo alama yokaya lewe mbeberu hafasiriwa haonesiwa ukaya oingonzo ya vehe komorinu harma daraja ukanganzo ya emerge yonde mana daraja ukaya embeberu hakafanya nizofanya hata ya Mohamed Taki Abdul Karim mpeshe hitwa ya emerge siya basumani wene mbeberu ngwanzo uje emerge embeberu harma daraja ukatoi hawasilishwa daraja yoka zentinzidu ngazimbamba zao yo emergence ya hembeberu evenge yonde mane ukayangujo hansi yabo yatsodo ule pizza umuri yoka uke harmayezi uke juma utortura le toifala hao evenge ngujo ule pizza umuri shawaka nza wavehe komorio harma emergence hawapoezitwa riono Mungu zali swali himtashiwa afanya mahamili wanusu lazima zaidi hafanya miamili hawahaza mudiria hizo pia harima ekomori hatu harima daraja kaza mudiria hizo imakati za kawawa ngabo mahala kaujaka pare na hashindi hajo organize harima daraja na falsafa yoka ya zilazifanyiwa ni wakomori yoka wakahanza ensi zilazifanyiwa ni wakomori wakana amuru ani na mjombaje na nyanzo zanti hotimala wakavira makamyo wakabalia ze marchandise wakangwazi hao hula zazi zongarjo hali zakafanyiwa ze tarehe zirambia hokamijio zenu zozika materiali yake hanso mala hule wanweka zahar mwezi twa kam mongoza liswali hakana pula yoka hakanza yalele toifa hilo toifa mpia lo hanza ensi so la hapula shahitwa emana suma ni tso ya joka ukayabo harma daraja yoka ya selonda yengu ise yoka bala ngutso joka ukabala hata balange na roho ya shuma shakati na roho ya kibinadamu balange na roho ya robo shabalakati na roho ya mwanadamu mlemengu daboka yangu isi yokaya ye emergency yahe yaja emerge mbeberu ya mwensi abo ile maadili ya mwanansi ya faye mbeberu badala yokaya huishe mwanansi ombabanu rilio mwanansi ngawe na daraja daivi ya usongefu uto hiyeshi ngawe ho kapitali kisha tukaya abongawe harumwa mji ukawa nguo hule ne kapitali huwasulishwa daraja bidola maji amushukuria mwanzani wangu Aisha la 20 litre ulihulao harali mengo mitano nguo suli daraja abongawe kapitali shatuka ngawe mahala hule no kapitali halafunga mwanadamu wajwa ujahaza mfumtano harima baraza la mawaziri selondao
wajabala wadombe wa Komori mnyanya na batani na mswalata ripanga no fulani ripanga vengenga rifikirio ngari tumainio yo kavanuna 2030 Komori inji harma emergence nyezi mgungu mwanwani timambia ni okaya ngasi wakati yo kaza mpishi ngazi jovi maharmaza turuhani heni mwanadamu ulo na nyanzo zansi heni mwanadamu uhezo zanfia hama haba yansi heni mwanadamu ufikirio yansi ngazi joushima harmao owema wa Komori heni mwanadamu ya rochwa useko josi ngam amini yo kale josi alisekuwao loto joka maingu libaye zila nrabo za hahe zekweli zila iye emakati rasara ya wauso ya elenge wanzani wangu wa Komori wa Facebook ikaonga mnidungao Tanzania wasulida huu ngamuhisio yoka ya umji wa unroni auze region zilio nartuamane ngazija baondo wajitamkao ze region zilio harma ngazija hena usiku koja jovira rea wejaona mru yafanya posto yamboka ya lejera la haya mahame kartunda mba mwenje lejera la haya mahame ngari koza ubipe wakati fulani bal olalijaye yangwa ya journalist mwono hende daraja yende yakaukaza junaidishe simu yambara abangu do parwa 5 minutes wondo la yakaurivanga yakahamba sima adui si wanadamu ikaongara mbao za tabunziro zivira harmwe Komorinu abahe majiasa ya mlimbi rimambia nikazembizo kazina kado tungwa kando handuza swabahu omwenje kamendo jamnungu konaka uja ohanduza mru fulani ukekonde ohanduza swabahu zetabu kazi jazo tojorire pia elingena mdo kingia hokazi nungana rabidiri kebalari tsanganye magora rangu wakatoka mru ivura raili na maji rangu wakatia Komori ya wasuli daraja randi sone mavushe ya hope una uziro ya makatili waja wa renga walo hama makatili wa mawajara wawajiriwa ili watsimbe makufuru nsi ya kijeni randiso zihabili rabidiri kena solidarite yoka heni manadamu ya remfia za watwania heni manadamu ya subuti ya rumrumhe ya heye jifiri ya watwania ya wasuli daraja ukale puzi la haheli dorunga harma utungu wa wanadamu wa peu nyonsi pia nga mrikalifieo nyonsi pia mrikalifie harma daraja ukasi wanadamu wa peu vengena mkingie mizeri ya hasumani garumambia wana na mkingie mizeri ya hasumani hoka hizo heni wakati ngarza mbao telefoni ya hatu rizirum yao wala ni onru wala ulawa mhadao ni nyonru mnyeshao Komori wanadamu wenza roho za peu hoka heni wakati wanzo warumia za telefoni za hongwazi sharjeo kutuisha kuna ukanza umpare wa ulo Komori yomanke yoka yakajahunda mro yati harmwe telefoni haa ngujoka ya bonze ya rumie connexion hahe heni heli ya joka hanza ikakatina connexion au ngujojo afanya ekonomia ya connexion hahe harma ya done mobile heni wakati ya jonja hondani ya rumie wifi ngu hadawa wa ulo Komori alafungo konsidore mawandu makati ili amanda wa udore mamakoti wehisi yoka arivala ola manadamu uhanzo ngu yengo okaya sisinga sihunu kuna hishi okaya ngabo zijori manke hokaka rike karmambiani hokaya kartina muro harmaze telefoni za hatu heni wakati rjo kanzar charge hata sido double si karmidia wahisa si double omwenje hatu ili rumi harmaze telefoni za hatu ono we ulo Komori hutilo harmale saba no wanadamu watu anza usahilisha we ulo Komori hubaki ngo hisi okaya leo wala mwana nyuholo ulaya ujuanza yojo habilie okaya nono vanu Komorinu vanu mimi amjwango kaya mimi muhimu hangu okanga wanadamu wahanaze arguma hizo muhimu hangu nifanye mkondo omba vanu ndio vanu babo kamindro abo Komori nshindo c'est impossible sina ujwana mbebalanga mfanyo mkondo Komori Faransa ba wanahangunga mwasomeso wanahangunga ndo lekoli tidiwaze wala wana walo Komori wanlindao kao mimi nabidi na walive collage
wanlindao kama mimi ndio na warengeni wa harmalezi hiro wanlindao kaya joka anza yafanywa kursu mida joka anza nimfanyie kursu erantre mida joka anza ni wahudumle erantre na bonga botoi falilo yabo litoshinda la kingia wanazijana ikao ngwa somao harmazale koli za hao watoshinda wakingi harmambaro wazitoka uyonzi halafu leo uje uhadalo abo mwanadamu ule wa masiwani ni mrulo ulaeza hezikirio ujoka uja yari yake na dialo an yake na mrongo ya duambo kaya mimi tutanzi juwe mimi bidiri jiko santre neze visa hatu hunu baba kari jiko santre neze visa hatu hunu abo zana wazilo komori abo zikiri wallahi billahi ngamwambioni sharjo paro kana nongoyo ekaye komori de omedonda uno wandu wa gouverneur we komori ila behelio nari turuku ya komori har madaraja mratsi paro kana vushela komori ekangaranza oriti jenterese neze nozilo komori rawana neze bizila wallahi billahi shaza nozinzi jojo paro jo azibadili sharjo paro yenshiro sinondro ulaya kana jione na mapesa hata jione na nafasi hata jione na liberte hata raili ya komori omwendo nda unu tuzurunga wenfungeni ekonomi haho ireje idingoni hoka wakati wabidi ujiko santre na ulamieshi haho na ila famia haho ilo ulaya wakati wabidi ujiko santre na ulamieshi haho hula ukahaho ulaya zemihima ngelao hula yeje usaho mafuzini harma daraja wanadamu walo harmansi yamba unsi ilo huri yabidi keo wandu walo harmayensi omwengu atunguji fanya daraja o minimum yeila mbamieshi ya hao wajifanyilieyo ndo wakati ula wadole wa mrulo harma diaspora o kelke swanu animalad yaliyo yadoho asili namba urongozi wanru wajehensi okaya komrudiso ili yalinde emrulo ulaya alafu sisi ngaranzori zingarjoko ujwazi badila wanru walo ulaya wanru walo komori wabaki okaya wadori linda mese normali se normali warilinde hokaya emana wasule daraja ila sinde rikosione zenongozi nusondro ulaya harma daraja ndi ngami ulaya ngamonoka ngamlalo mwenjeni ngarionao makatili wa haja walo hula warumao ze zilaha zinge na kabila werengaze mali zake komori wende wejina emesha wajuwasulisha daraja yokaya ngwala zao leto ifahizani leonga mjonike ulanga mlalo mwenjeni ndore na ondo ala koti na bravo wandu ndangi mina hanza na mboka badi vanu minga mlalo mwenjeni shanga mihamanga mlalo hizani shadahari eza hunde komori ngamna sabishiwa na zidwa mbali na mbali zokaya wanadamu juzi vanu sono mriande yani identifier komanteri mahala alafu tsendebala nione baadaye mruhani identifier nisomezo mruhanambia alafu tsono komanteri mahala hula tsono mrubala utsingo hontsuna ono wamru lazima sakie bizari amjoka ijokiri kaula mrulo ulaya wamru ikao nguyesh nsi ikao ngunishwa mwenje nguni kwa majarumia halala nyumba besho nguli hivo shangu tofanya hazi ya undama pesa yeliwa nyumba yeliwa ila shangu ndoze mali okaendea live nyumba ila majia yarenda ujensi majia bure yangu majiri yalivao shari wasuli daraja komru nukonai hoka ya kajonda mba majia yela komru ushemezo ka telefona ya katsujujwa paraze famii bai decharge ha komru zumburu jiho nsina connexion na rumia na jwamba habari ilo harma dunia wandu hamada ongwa enshio vihamada hiyo wardi wado jabanu ela pizza mundu yo kaindini wewe huone masula hayo kango enshie viyo udaze mimi ngamyeshe vinu shanga amini okaya nsinavi raili epwenda rive hangu toujours ngatsunure jaidingoni badala yo karende usoni ebenge tsirengesho bashinu nivehe emesajio haujira hauzena haukweli tena nrudi nzirejeze haukweli yokana narana hane ukaya umbabanda wasuli banu riwasuli daraja yokaya kena ukiri
Ekomori nuri toka harma otwana no uchwai. Kena ukiri leo manadamu ya mbengene nyanzo zansi. Nyanzo za uchwai. Na wizi. Yomba biyo karna ujwari zive nafasi. Ze nyanzo ruloni izondo uka manadamu ya oze. Heni nafasi ya loniyo. Shayado ishele ya ze tambu ikao. Ngapa mananya utushinda ya enshe nafasi. Mbabi ntinti uloniyo hila. Abondo mbaba nabidiri wasuili. Ikaru wasuli daraja hiyo hawadhahi billahi harmam dala hadha Ekomori ngar journalisada evenge namna je Ekomori ratilo harma shahida shinu harma makatiala ranguba la hataban rishi ya wanadamu wa heza ujimbo la emerjos na bo Ekomori ngar yensho hidan namna je amesheleo mzee wa hatu Mohamed Shamfiu mbaba mzabudu olangwa leo ngena imali ya Ekomori bahi ende daraja makati wanadamu wasongeha hari mwamba alama yukaya karsunda mba mwenje amba zabaria shemeza daraja kaya pare diaspora mana pare diaspora dabwele okaya warende hawan wadzima walio madirektor walio madepite walio mawaziri walio mapresident wa daula ukasinderi unda uzenzi za hatu amba ni wana hatu mlaulaya na mhozwani isibanga simaleni na mreremba mwenje banga siza ni daima Nyezi Mungu na msamihi omba banu ikaonge rikamba ukaya balarsa roha daraja dunia yosari roha abarija dunia ukaya dunia yoka 2023 vanunga rijoka uheza majimbo manroaji shatsine majimbo ya hoa baya hatu waka ujumo ya heza na mwende mataiza archive za Jerteve ba mwangoni mwele kaulu hilo Jerteve waka ujumo kaza le kaulu hilo rikahamba ala kuli hali en 2023 nga rijoka do heza jimbo ukaya ranza rione daraja ukaya wakemana Mkomori usomo harma dunia kamili risheka hasange mongo nonro hamwezini zabari richojo reve daraja mandiyo ranza yokaya riwasuli daraja yokaya Ekomori hatu leo risa nga wandu tawanu wasa walona wandu warenga ze mbabu zila wazifanya daraja yokaya wazifanye bombo wandu watonze yi ranza riwasuli daraja yokaya emanansi isafari lo niya inu yafanya fizikshimi ya shinde ya riwasulishe daraja ukaya ila neema ilo Komori hula ya shinde ya rido develope mbabu za nrongozi na mirongozi ukaya leo wana Komori ngwani nko nafasi zukaya leo wa shinde wajikingi na mbarongozi leo ngari wasulio daraja ukaya leo wana wa Komori medambio warenge wende wa bushini rijua ukaya mawaziri watu mbali ya hata natija ujarme Komori hatu ngwarenga o gaz million wavahizi wa harma ne mapesa he Komori wende watembe harma dunia wadoni kwa mali bo mali na loteli nkuza heze dunia mara isi wandrabo wala ngwarenga o zemali za he Komori kwa tubala mavuna ujarme Komori ni utukufu ni ndongo itsoka uyonzi wando wangu warenga zemali hizo wenda werumia harma dunia harma daraja itoka leo wana hatu wajoka bali ya medaille d'argent wabali ufahari na ungwana na ukweli ujarma Komori hatu mwono daraja ukaya zemali wakauninkiwa wantiniwa saoro harma bahasha waninkiwa jau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wana waondo wana wajoka urumilwa maudu waondo wana warumilwa kontro hema shababi wanza we mabadilio harma Komori warenda watwana mapambo ankaba yoka warengo wanazijana waondo warumilwa harma daraja uka usikitifu enda mnyo umbabano Komori ya waswili umna ngubu natoka muhimu ni mtri sawa na juzi raishia yoka sumani harenge makatili majaishi yao hawamba hawe harma emiso ya Medina ila bahi wahadalwa hata ila riski wakaenda warendeje watezeneza visa hao
wende wanena ndwalo na mizinga hata kwa jatoni nko hata mbainu hata kawache uposhoni yonde alama ukaya asumani ngurengo wakazi wa Komoro ye warumia heze faida za hahe nguwarengo ye warumia heze fami za hahe hawarende watwana emana Mkomori katurambu ashanga wosirambu aori jodo sone ze alarmu sitsojodo tusherambo kangaru rambu au basumani leto ifalin galikoza ungabo si wanrulo banurikoza oneze nogozini ebenge horeje yo malana kaya leo mze watu baada ya parao mparo huo yokaya rijulo shawiri banga sidani daima iri wasulisha daraja yokaya ngamwesheleo yokaya ikejajo wakati leo hokaya raraviha sonele kiwanu ikejajo wakati rakanti hazinye rawafanyia hukma ranguri jitini opare rijiwashia ole koli rirengawa mafundi riwalibi harmaza ekol publiki okanga bomiji walibawe mafundi no wasomeso wana hao rifanya oheni daraja yofanya harma Komori hatu ekejajo wakati yokaheni bavu raeshelea hamande makati wakai santra ya mbeni yakano wakahalimante region rarabiha racha wa daraja yokaya rakupepo yatu sina sonele kiwanu raona kai makati lio heni mwezi wa jobu eli wazemalizo yokaya numa directeur wa soneleki wandu wajisharge ona majiatiyo wandu wajisharge ona mwenje utiyo wandu wajisharge ona hendeni zeno hizo ra decentralize raninka emi ze region zatu raunishia wanansi rarabiho wandu wanu wingar joka yoke na ukanyangu ekejajo wakati leo heni mwanadamu raunile Komori hatu okangar joka kabana uenda daraja okaya hunu ngabo mashirika menji ngabo TGNG ngabo TGDF ngabo izo pia ili otoshinda wanike wandu mwenji ekejija daraja yoka lila pashe la tumola wandu rawasuli daraja okaya leo raone hali yoshinda resolve Komori harma daraja boka ratsa shirika lilo harma edunia wajohu jabo leo riaona oka jana waka eka Komori Telecom waka problem ya connection shatel mahakabala hashindi hakingi yamba bila anla kaima wasuliano wanadamu kwa japaralyze pia rawasuli daraja ukarawasuli raunie Komori bawa utindo wajuja watowe ekrizerme Komori yo kangwa ona ukaya indezi wa arrangeo kweza hata kweza nyimweza ole jimbo la hele bombornaji la hele hospitali ya mze maarufu ilo jimbo la bombornaji hokangari aminio kaya elopitali yohoka elopitali kangiona mwenje elopitali yohoka na elopitali kangiona maji elopitali yohoka na suraya ekao mjwaezi unishiwa elopitali yongabo besho mabanga bo group yabo unishiwa elopitali ba group ya joka unishiwa elopitali yobahi yoto jonishiwa mjiwa kamili au region emwe uniha elopitali emkazi ulio unroni ngeabo haremesheha katunda kredi ya para yakozep yokana mjemu ndenge tsizinga manyiha au ya jirani kajwashina undamba mwenje hauni habuji hapata ngova omjaunroni uriki harmadaraja ukaunua kati yokaibidiri unishwa mwenje ikejajwa kati nyi wanansi rawasule daraja ka izomo ngoni mweze falsafa rashinda rabidiri shinde rihuno wanruanu sikuwa mwabandra boko homo humusha ngam amini ngam jore malekoti maudu ngam amini ngam jotoaze kostumu za bile ngam amini za hudhurungi ngam joziva maudu mtede mkema notablo leo ngam fanyoze posto harmaze region mweonesa yo kaka mtunishwa mwenje mweonesa yo kaka mtina maji mweonesa kaka batize ndao izo pia ngamzifanyao
kabati hata zendao bahima udunga mwono kanga mjovaza hudhurungizo ili muonese yokaya vanu nyi watwana miti mtwana wamba mrubu wa Komori mimungwana na nza ufahari na juanza mabadiliho nga mjo himani wanene zembi shanjo parore mamrukoti mrurendo na iharumwe Komori ebenge amfikiri tikamleha ku waimna mutaswari na tokanzani vire badala ya hezino zilio harumwe Komori hatu hodziro ikao ngore mao emwanansi harima kazinji shasi wandu ikao ngarijoba nrehamba ngwajovanu weri kalifie heni tartibu yokaya ngwanzao shangari amini yokaya si wanadamu ranzao rilona uwatuaniana ungwana kabati manadamu ujo jabani yambe mbi hatari johishi yambi kabati manadamu ujo jambe mbi vanu hatari johishi yambi si wanadamu rajohanza mabadiliho ngarijo wanano wanadamu wa marenda nae heni manadamu urendo nae harumwe Komori yo sito wana nae bahiza motori za mizoma jaya o maskini mwanzani wangu narivenze Komori yo sino za nyumeni ukaya zijorione sama stajabu ukaya asumani wakatwanze mwanansi yaone mwenje asumani wakatwanze mwanansi ya lawe hudu asumani wakatwanze mwanansi ya randeje ya enshi haunro ukaya yehosoni mahe ngurengo za milioni neze milioni hizo yerumia ina ze famille ono harenge le shirika lo wanane hudu halikadamiza bali jali hanswa bala ni mrufulani katsu mwanza gujoja mkadamize bala hewa solidaraja ukaya leo omwenje uo mwenje bese wajo shinda bese ukingie mbavi zetambu baada yeti wala tinda aisha abo ngujojwa zikadamize no bora mwana ani yotinde vision ilo na asumani hajwa hata waliale toifa hautwai haeleokaye falsafa ya hele toifa lindomrutodo lirenda naye haeleokaye le toifa linlokalanza manadamu ya jolambia kweli haeleokale toifa linlokalanza mru ya jolisikinia evenge ngujo yabo shaizo ndizori wanonizo ende mana asumani ikao katsona maadui ikatsindasi ukasisi nderi kome ao hula ikaunguiso kanga ngahumtabishao hukaya urende Komori yona hata wanadeka wa mwiso arenge mna tahomba amba haba jujau emanansi ababai hawo wengwe harenge hadore malekoti ukana bala haviri maha ya uchwai ngujo karudia jaenshima haya uchwai shaimna tahomba ule langu ndo bafanya ili ya vire ili arenge hakangu jua sumani ngujoka balala ndemanya huli hatunae ebenge wa Komori nyinyi nde mwanzao ritwenshi harma ujiro unu wa Komori nyinde mtwanza rijitowe harmwe zango zinu wa Komori nyinde mtwanza rijitowe harmwe mashaka yanu shaha wallahi billah ikanga mwanzao rirohe harmwe mashaka yanu wa harmwe mdala hado rijito harmwe mashaka yanu nyuje hansi harmwe daraja falsafa ukaya mhabili nrozi nroaji shaesha wiri yokaya leonga jana ramba mabeja wende wapanga umpango na isa ilo ndani iyapo zabarile umjua okaya esha wirinda shila heni mzimandasi ya sujini kepeni yokana rikensi ritualie etartibindi ni rikena mkonti wabwazima ili reunie Komori ngamwele oka yonde esha wiri shaka mtuanzaru wasuli yabo maudu mtijordi mrudi wafanyu heti ando mjamdo rihandu majolo seni wakati arto jabanre mambiani maudu ngarjufanya za kiasimasi heni wakati ngarumwambia unyesha wirinda shinu nyonsi pia ngamzijoka esha wirinde shi doka sonsi pia heni mruya jimiliki yoke Komori la hatu ngasita yari licheze damu za hatu ngasita yari licheze roho zatu zende fidia no wana hatu waenshi ngamzamizwa majaya mtodo reje ya mabeje jana wende kwa jafanya mpango mpango rifanya okari mparani nimwambia ni heni mwenza fikira naje heni mratange fikira hahe ono heni mrunatange fikira hahe zabari sonsi pia swami za majala swala linu linsi swala la mabeja linsi swala la mrutoka uyonzi linsi swala la kimanansi
ikaja na lirengo alikawezwa ni mabeja ndapo kaile shauri kandisho riono kaonada muhafila na zinro aji inasabishiwa na mabeja shaila ila hatu sonti leo riwasule darajo kaheni mndu na jinike pen heni mndu na renge inafasi haya ya kensi hadisi nero ya heranzi ya jirongoze nge ya jende ya tsahem nyawe na jirongoze nge ya tsahem misa tijirongoza tiono mafuko menji harumo msafara tiono zinji tsirambwa zinji abo kabati droale roere safara leo kabati uchwai mbati jobala uchwai joa uchwai ono Zariba kishandazi duka ya mwanadamu aminaonzo mabadilio bale fikira hao yende yake haruma tengwe wanadamu wafikiri ili rjojwari waswili hakika inukodo ya wako mwori venga hini mwanadamu ujimiliki yoka yangu amoka ya mimi ngamina movema fulani o movema uo minde ukontrole uo mwanadamu ujihadao ngawe ne movema yoka ya wewe ngo jinasabisho niyo ili rijerunde mpumu yoka rijeru waswili shaija wakati yoka uju wakati yoka wanadamu wake wazima heni manadamu ya bale he fikira inu shaitamizwa majaya heni mruna jene fikira he yoka ya he fikira inu shindaru waswilindi bosoba mimi sitoe roho hangu fidia sitoe zemali za hangu nijilivya na wili nende nake Komori nifariki ya Komori hangu heli kama udwe mwana hangu ujo ni holeta rehe ya Komori yokaya babangu hafu ya Komori inu hanza zibadili kajabadilisha hazanza amjoshinda nambe mrufikira fikira nloniyo eka ungwa na ngo vimisao sawa nami ngujo jake nami jabo jana raona wananyasi wakafanya hazi Komori Telecom wananyasi wakafanya hazi waele okaya nono vanule wananyasi wanu waja naonga mjwarande omash wananyasi wao raikoni ramoroni wakauridunga harima ili wajambo kanova nweza haja zinu soba wenga ulango ndo saleria hao sharangu waro hawa javanu vanu jalewe ila saleri njoi ngunda vanu ijoi nifaidishe babo ndo vanu wavukisha zemali za ulaya shakuna ujoke ulaya ulive mimi ngami hunu ekatsaoro njoi hunda Komori lalla kamtuliva wantuliva ndongo itoka uyonti ono shanga katsa jirim na shumbanga mjomlive zili hizo ono nshindende abo minde nabidi nikingeze fami shawe mrulo la ufanyo hazi ulivo hawa ulivo zanozo pia sina nzori kingeze zenrizatu za Komori hajo haranti zenongozila hajo hajangende na silanu ilirwa sulishe darajo kare huishe leo ni unamba hazi vanunge na saleri shashinde huishe zemalizila ilirfaye le taifa evenge mwanzani wangu ikaungo ndungo wakati uja utikaze karo enrazi yo aune Komori utikaze karo enrazi yo aune Komori enrazi ngio nzima duka heni manadamu ya jitole hamusnadi ya balie fikira insi fikira ya mru fulani inu fikira ya hema shababi jema shababi walo harmwe dunia walo harmwe Afrika wajua sulisha daraja ukaya ze fikira zao ni ze falsafa zao mwanzo wa badili ya Afrika ze maadili mshinzi hao yafaye Afrika badala ijoka fayi wanruaji sisi ngaranzao maadili mshinzi ya lo Komori yafaye mwana mkomori badala ufayi mrumraji sisi ngaranzao zemali zatu zinundao ulaya shazifaye mwana mkomori ulo ulaya badala yoka ifaye ulo Komori ulo Komori ya jirumilie ya jihisi muhimu bayo kama mimi mruvangu nabidi nifanye hazi nisaidia wanruala ekae daula ndainu yo daula bombo wajo korompe wa Komori wajo urenga makalbajari walele le toifa kalbajari daraja ukaya imanansi ya juhe shababi mpia yokaya badili ebenge hata mpakanda havo simsalimuni salama luhumnikani za kheri na zentosa za salam za kisilamu za hatu numambia nukangarjo nana harma ipindisha saa simshukuriani nyondo mandunga nana njoho ndunga ujumabaha ngarongo Mwenyezi Mungu rike wangu salamu mwanama bienvenue rike wangu ukaya riwaswili harma ungwana na ukweli biidhnillahi alkarim wa shukra salam.